Hello guys, welcome. For this new video, mag-discuss ta regarding strain. Kung unsa iyang mga concepts and formulas. Okay, so di na ta magdugay. Let's start. Ang kaning strain, other name ani is elongation. And this is one of the fundamental concepts of mechanics of materials. And this is also a geometric quantity that measures the deformation of a body. Nagpasabot change in length. So yang sukdon ang unsa ka taas na stretch imuhang material. And this is denoted by this Greek alphabet. Unsa ka ani nga Greek alphabet? Ang tawag ani small Greek alphabet delta. Next na itong isgutan is types of strain. Number 1, we have normal strain, which characterize dimensional changes. For example, na kay rod nga na siya length nga L. Kung ato ning birahon ang rod, mag-apply ta og force P dire sa iyahang centroid at cross-sectional area, ang imong rod mas stretch gini siya. So kanay mohang change in length, so mo na imuhang strain. Ikaduha nga types of strain mo kini imuhang shear strain, which describes distortion or naay changes in angle. For example, na kay cube, instead kana imong force F imong i-apply diri sa centroid sa imuhang cube, gi-apply nimo na siya at the bottom and top of the cube. As a result, na stretch imong cube, mo na imong strain o mo na imong change in angle. Ikaduha, pag nakay tubo or tube, kung imo ning lubagon, mag-apply kag torsion, nagi kay twisting angle diri a. Ang resulta, ang imong tube mas stretch gini siya. Mo ni ang pipila ka mga types of strain. Unsa ka ang formula sa strain? We have strain equals sigma or stress times length divided by E. We can simplify stress nga force over area. Natay equation karon nga P L over A E. Unsa may pasabot ka ani? Ang imong PDI mo ni imuhang applied force, naka unit nga Newton or pound in English. And then ang imong L nagrepresent ni sa original length sa imuhang material. We have A mo ni imuhang area. And then E mo ni ang modulus of elasticity. Ang unit aning E is equal sa unit sa imuhang stress. We have Pascal or we have PSI. Ang E, pwede na ito ni matawag og tensile modulus or Young's modulus. Nag-measure ni sa stiffness o unsa gyud kalig-on ang imuhang elastic material. Kay kanang mga puthaw, pwede man nato na ma-stretch and used to describe the elastic properties of object. Pareha sa mga wires, rods, and columns when they are stretched, gibira, or giduot, compress. And most of the time, kanang E is constant ni siya sa problem. Given ani ang imong E. Mo ni ang constant value of modulus of elasticity sa pipila ka mga materyales. For example, ang imuhang puthaw or steel, in metric system na siya 207 GPa or gigapascal. That is equivalent to 207 billion pascal. And in English system na kay 30 million PSI. Constant value ang imuhang E. Unsa may unit ani imong strain? So na kay unit nga meter, mm or inches. Atong nakita gyud nga ang strain is same unit sa imuhang distance. Para kaning formula dili lang to malimtan, himuan nato nig meaning. Meaning makarelate gyud ang mga naay hinigugma. Unsa nga meaning? Please lang ako'y ingatan.
And in the next presentation, akong i-prove nga ang unit gyud sa strain is also a unit of distance. From the equation of strain, atong i-prove karon nga ang unit gyud niya is also a unit of distance. Mag-start ta sa metric system. So we have strain times force Newton times length meter divided by area, we have meter squared times E, nga ang unit is Pascal, we have Newton over meter squared. So from here we can cancel your area and then force. Therefore, ang remaining unit natay meter. Likewise, in English system, we have pound times inches divided by area, we have inches squared times the value of E nga PSI, we have pound over inches squared. Again, we can cancel area and also the force. And the remaining unit, we have length na inches. Therefore, from these two solution, nakita gyud nato nga ang unit sa strain is also a unit of distance. Salamat sa pagtan-aw ninyo ani nga video. And sa part 2, mag-solve kog sample problems regarding normal strain. Do not forget to like and subscribe.